Kebelai pi baro syakatup kubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah kesengi kilong. Penrem ke Meglaya Joint Council of Trade Unions and Association ya kejingkiu dor ke umpenyang bat gas. Shimno ikonong wa mau tamur na hima jirang dawa ke JAC hima soyong na ke KHADC. Od kinong free casual ke Nepa baklem yo tulop mentala nriu benai. Bat sedang kejingin akai football 3rd Division Hamadan Polo Shillong. Badmintangin pash ki khubor bakam benya. Ko office jong ke Deputy Commissioner Riboy District harungkat ke jinge trelang bat ke Nongpo Town Committee kum shibenta ban rakhi ya ke jingdap banyop sansnem jong keri India hakalai tarik unaiwing kalapulong da ke program halor kapang Ways of Art Exhibition. Hakatai ke sengi ke kong RM Kurba ke Bedeiru ke Deputy Commissioner ke Riboy District kalalong kum ke kong san harungkat ke jinge don lang u Project Director jong ke DRDA Riboy District uba BJ Karshandi bat kiwe ki officer bat kinong kit kam jong ke Nongpo Town Committee kinong hikai lembat ki kena school ki belawani shimbenta hakatai ke program. Hakatai ke sengi la samru ya ki khusnam shekinong job haka Ways Entrepreneur and Ways of Art Exhibition bat ya nam job haka kerdan beningkong bat balai la yo ora da ke St Paul High Secondary School bat haka kerdan baar la yo ora da ke Alpha English High Secondary School Nongpo. Aduh napoi pat Shikobi District. Dia kami ada kaning sudiman kendu mo ya kinong shong kinong kekam shong. Amde tang kani ka town ka jongi hendri ka de sing trelang. Kumbala orang ba shong mane iba na po kira ba shong jong kanong krak mo berai jing kren mane. Bagani ka kam jile le ko jile suba. Kam da shong tan hakalo ko committee ke shong hasim simet jongi ni devan sim kya gene nama ka jing hui ka jing suba komat ka jing sat kran jongi iwe nang shong. Tinga so men sikat dei habe dan na hangi ne yo on perkat Nomor baru kita dan hangi, di participant dan hangi, all of you pidan ke berita, hakaban penkuat pensubaya ke negara distrik jami. Penkerana kini nang penkuat hapo, nang pot tahu kamtang hapo urban area, ngai tu belaya pi ba, bagi kong kita dan hangi, kejingkran sitam kejampi, ni yo bat ni snowfall kejingkran juga kam. Nomor hamni miya tangki beriu la jong mo ande tan kum hasnong hathaw bayan tangki nong shong jong ni ndre ne kalong lenti ya pai ba ko ba ha tingi ai kum le yapi ye jin tresh tam jong pi ba haju apor kani ka ni de ban bur ka thong ya la de banginang la batri kham jani Kum shibenta na kajing le kemen ye kajingya linti jong kajala sha umau mer dap san postnem hene kesengi ke Meglaya Veterinary Service Association Giant Hills Unit ringkat kajingye trelang ko His District Animal Husbandry and Veterinary Officer West and East Giant Hills District Jawai bat kliat kalapelong ye ke training kam workshop na kebenta kinong rep hakashnong latirke East Giant Hills District U Dr. D.I. Kajam, District Animal Husbandry and Veterinary Officer, West Giant Hills District, Ubalongru Chairman ke Meglaya Veterinary Service Association, Giant Hills Unit, habakren pitiang burom uloong bakadaw paton kamban pelong ya kijing pensyai pat ba na kapor syakapor, day namar bakibriyo hapo kajala, kimla ban im klemba mi kijat do beper, Henry kajala kamla ban penbiang ya kata kijing don kam. Ba mi kaduba, urok siapa yang menarong? Ne, memang juga bisa berada di sana. Ikhlas juga, kami kemudian jaga kami ini mikir ini, ia bagi doa ikhlas dengan orang tu terter. Hendak bermimpan empui hadapan di dalam ini empauan self-sufficient ini doa itu. Tidak, ke besok kan ada cerita ni yo sebenarnya kan kita berada di Samtam, kiwa im dewa bandok cerita berjalan. Untuk kami dikasih kajian yang ribut untuk bicara, kita doa hendak rezeki dan rezeki dua bandar. Iwan kita mampu punya kami. Nanti dalam kami program ini poskol. Persiapan ini, kamu pendapat kita kamu baik video yang guna kita mahu hidup, dokar senyum terder. Lalu para si penyak
Hak sistem no ikai kursa di pau coba ne betau ti dekar letter Meghalaya Joint Council of Trade Unions and Association ringkat baka All India Trade Union Congress Meghalaya but Meghalaya State Union AITUC minta kasngi kala pinram juri ke sarkar halor ke jingkiu palat jangkimar ba mardi ke petrol diesel bat gas kani ke kinhun kala pelong ye ke jinge lumlang jongka shillong ban persha ya ke jingkiu dor palat port jangkimar ba mardi ke petrol umpnyang bat gas ke balakta shaba palat ekipat ba kini ka kinhon kala ongru baka jingkiu jingkini kimar kala wan ra ya ka jingkiu dori kimar ba mardi bat khamtam lele ye kinong let nyongwan namar baka bai kali kala kiu shaba palat kini ka kinhon kala ongru baka sngo thamula baka jingpin kiu ya ka khajana central excise duty kalong ban pendap ya ka jinglot jingsep a jing sumario knyang covid-19 henry hadu menta ki pat ba kidang hapsi ulada ki let ban shim tika ngin siap yang nakatin lani da urungah namar ka khamlot ke jing ya ka jing ka bang jing pulot ha ka bangin thiet ya kine ki jing shat jungi mo te da ka gas hi te kala kta hadu kata ma ka jing kiu kala kiu kensan ngim te balik ka sarkar kam nyau shu iki betuk besok kam perkhat shu te ngi ka pat ya ka sarkar mo bakal te kalau kini ki jing e ki bangi ngi face menta apa nakalian ka jungi hi ha ni yai keren nakapor baka sarkar kan pedam ya gi bedo bakan penkiu ya jing siu ngre kam judong kum kata ka jing singap ya ki jing pat ki jongi ringi pat bakini ki marban ki shiki mangas ngi ka kata ki jing ngi jongi te nginget baka sarkar hi kan perkhandam yi ki bare ki parya ki beduk ki beso kan perkhan kanamba ka jing jongi mo nginum so sat kata ka jing ngila ban kum kita ki nong kum ki human beings mo kum ki brio pengila ban ban adjust ban la ban kata kajing ka bang ngin kerdut kordet mah rengila ban kajing ka ba biang ka bang ngin dap ta kajing slide halor kata gi ki ken namar bang isu tho ba ka bai belahi kan ne kumju kumangi ong pi bangi ki anggan wadi workers honorarium kan ne mentala ada ki postnam te dekat baki comment ki daily needs jongi ki ki man lagasni dan halor hi kani kanong rem na kata-kata ngi saya pelong kani ke demonstration meta kasni ban korpat yang sarkar bakan pedlem halor kani baknang baki priu ki la ban kum kita ki priu kum ki human beings ngo pi om bakin safa re bakin la ban adjust ke jing juki long bakan biang ken bakin dap ta ki juksa bakin la ban pendap yang sam dilem tang sarkar hi ke ban ya ban problem ya kani problem re nangi hingi la shu ban ya Joint Action Committee Hima Soyong hakisngi balang kala dawa no executive member katanat ilaka jangka KHADC ban kini no ya kanong wa mautamur na kahima jirang bat penpai no syaka Hima Soyong. Habakren bikilat pathai khubor u chairman ka Joint Action Committee uba purning star Shabong ulong bakatay ka shnong ka kendu bon kijing namar bakadon khaput bat ka Assam. Urang basnong kanong wa mautamur ulay thuru ya bon kijing bakum kasnong kia kendo namar bakidon ha kaput. Nadu senam arja khandai ladep an IT no sya himajirang. Kata kadai ka ma ka ba nagalian ka Joint Action Committee syur ge jar masayong. Nadu senam arja khandai nagalian jongi nila dawa ya ka diskusi habede ka IT sop da ubah sempang khaba ubadai uleng do jong hima soyong ya ka hima nawa montumur kabadai ka snap hima jong hima soyong al IT no sya hima jirang tiradung te usnam arhaja ka khandai nagliang jongi hila dawa bari ban perpai no ya ka nongwa montumur sya hima soyong anrei hadu menta idi kismi nagliang ka usir kam sim lapat le ro kene jong dawa jongi kumta hadu menta hi ki pai ba nong song sinong ki khun ki hajar jong ka hima nawa mutemur kabadai hapo ka jingpet jong hima soyong kay set kenduk ki jige babunjat ka jing sya torshor nak liang ka Assam berkiwi pat ki benta kupta ngidak ka jing smokya ka bajur halor ka jing le menti ka jing snap menti jong ka description halor kini ki jing dawa beri paino ya kan ka nawa mutemur sya ka hima soyong ka nongwa motemur kadai ka snap hima jong hima soyong kadai ka hima form suwa kato ka hima ke don masnta abak ka Assam ti hadu menta menne
ya kan dia kasnap himan wak matumur ka sam la encourage kumban su pentip itu kijaka hakatem rani ka to ka badan ka to ka akolan baru kita kijaka ru kidai jok himano wak matumur kebereha hima soyong handrai ya kita kijaka baru khoi la kelulu dak asa te om tang kata hadu mentang yo kubor yo diktif bak asam kalawan ban perpun kalawan ban kelun hadu snong nong wak matumur ti kita kalong ba ka sing sa dik ni ki kubor sebipat te hene ni don ru i Dimintangin ya Pashwa Shipor Shakijing Pinbana. Tumintangin ya Pai Biang Shiki Khubor Badangsa. Kinong Tray Casual ka North Eastern Police Academy Ribhoi District kila od bamintalan riu banai kim shimla yo tulop satya kabala bo jing haka kim khat ban pendap ya kayeng kasem. Kita kinong Tray ka nepa kila ong ru bakate ka jing bom yo tulop kala pelong ya ki ban le ya kendu bun sin yo director Henry kate ka kam shimpoi sha ru. Kakenhun kakenturu ya ka sorkar bakan tuklar lang mardor kanang bamikiru kinyo ya ka hok ban im. Ada orang jalong, ngiwan hang nema, na kaliang jengki putri kasual nepa ma, ni pipa ke jeng ma, apa jadi ke jeng tulok ke jengi ma, mentala Hendru punai ma kalau tolong ke jeng ke ya ke sem jengi ma, kamtam ke jadi pat pembiang ke sem kulit ti jengi ma, te maruk ban kamtam ka jingut pat kini ki IPF ki ESI ma kat ba ka jingut na ka jinglyo jongi ma na katuluk jongi ki laon handrai kat ba ka akau jong ka IPF kam dan kam kata ka jingut jongki ma te kepat kayaknya ka serkaran khalaya ma pan tuklar lem mo ini ka kam jungi ma ban rong lang iki jing jenjar jungi ma hai bede ini ka kam tam ki ngila lek mi ma sha ki labor office ngila air ki application sha director te hadu mentar
kim sim khiai cái này cả cam để tình sẽ kinh ban văn nghe ban pa cái jing e jing ni apa ya dai cái này cả cam để là kesulkan kalian ka pen long is man ta jing ni kinang belang tentu kelar lem ni ka cam tam Hinin kisngi ka artarik unai wing la yok ban play kurinsan le niam haulum jingtep jangka parish Maulasnai Haribhoi district. Yakini kurinsan balashna ban lat na kajing shit kisngi no slap kal air ban yat bet ka knya ka kriam lekerku do parish priest ka Maulasnai upadar Zacchaeus Sinkli. Yakatai kurinsan le niam la ais ngobhado MDC Kamauti constituency uba Charles Marngar yakabala mangling ba na ka MDC scheme jongsnem arjar khat pra arjar khat khandai. Lawan ban play yakatik rinsan do ba Charles Marngar hagajing don ringkat dik spangut kipai ba riunget jangka balang Catholic Maulasnai parish. Banagwa banong bagajing wan gajongi hangi nga habalalik ang luk jingtep jong ipa nasikin mau ikikitin giba ipa jukran yan iju seneng iju kraw yan bagajing wan gajongi ang step ay kanong puta bangin kinmau Mending ta mangipin internet yang ni ulong kentang. Ngai kabakongsan kalong bang. Hindi ban kamao yang goy. Bangin temot lane temau bena ta kajing im kajongi. Ya kiba it bathan kijongi. Kai kata kajing temau bena. Ya kiba it bathan kijongi. Kadai bangin im kajing im babah. Kumba mangki kilahi kaya ni. Ya kwa ban kamao yang bangi wan ni. Segi lagi kimigi kpa, kiba it bathan mi it pa it kiba flat no. Ngin kenal yang jing seneng jing kerau ki joki bangin em ke jing em ke babaha ban temau bena na ka banta joki kata ka dei ke jing terpat na kalian ke sunga ba ai ba kani ke sngi ke bangi wan ni ka no ke sngi ke kersun kya ini om tang bangile borom ye ki nge wan ni ban om tang bangin duai na ka banta joki o ke dei ke banta yang i ban duai na ka banta joki ko la kren mane ban duai nam tagin sim ki joki Kajingi lekai football hakakardan 3rd division balapelong da ka Shillong Sports Association kalazang biang Hamadan Pulo Shillong nadu menta kasngi. Kajingi lekai menta kasngi kalalong hapading kanong ra sports club bersya ya kalumparing sports club. Hagajingi lekai ka balapelong hakapor khat arbaje shiteng sngi kanong ra sports club kalayak hat bat kalumparing sports club da kawai la kawai. Kanong ra sports club kalayo ban pinki jar lingba unong ilekai basakman uroki karkongor hakakala step hadin lai po minute jang kajing ilekai. Kalumparing sports club kalapin pai kala lingba unong ilekai basakman usam kupar karbor hakakala mid hakaminute kaban rupusan jang katay kajing ilekai. Kajing kun hapding jang kini ki artali ki kinhun kalakut hakajing ilekai da kawai la kawai. Hagajingi lekai balapelong hakapor arbaje no paisngi kamau tawar sports club kalaya khat bat kanong se sports club dakawai lakawai kamau tawar sports club kalayo ban tap gol lingba u Ronaldo rangslang hadin khat khandai minute balas dang gajingi lekai nakaliang jong kanong se sports club kalayo ban penpai kala da gajing tap gol jong Tony Sinkli haka minute kaba saup hunyo jong gajingi lekai Kini ki artali ki kinhun kilaya kun do yap Henry kajingi lekai kalakut da kajingi khat da kawai la kawai.
Bak daki tuki khobor ngilapoi shikapukut tat hadu pengine shembiang kublai shibon.